for say ene mawe bi a womo aba womo enter the shame ye basa ne bi wo ba mfi pa no to say show mo putu pa say womo entu sa na wana say womo dress sa na ebusia from ene video ya me dey ebe show yi oba yiwa kama outin say afekra the way to cry wo ye ni bebi mu na say the early 20s mu that was share ase o either university and I say what tertiary institution bi na abaywe na hu sesi a wode efifie ebe ono na danfo ase de wo mo ku bebi no ebusiafo esemoni ensem ka kire Matthew bibia ye share e watade ase ni ketekete kra e wo mu no ele to wa shebi any ye shots cry very very short and wa share kimono ibi ebusu a very transparent no what they enam want to start so na danfo na mo nto no address part say enya se keto bi okon de enya ha bi keto no go benya enya ke sa attention kese na wo hwe nim se go benya atese elutima na address sa na wo attention na go do bedwem ni e ma attention after obai se le go kwa pai after ni kure bu mu ko se wo dress in the first place na the man e ban sa na se ebre woni na down for no wo mo ekọ ye bebi a wo mo ahye so wo mo ekọ no na se so fu bi a wono de abontensu preach you know a public broadcast even so wo jira abontensu na wo preach the brand ni ebo abayo no so ene na hu si a wo sie de ye wo mu na ni peda to say wo so for no wo tree break e dina wo fa ko na so sure abayo ni you know sa so the bible ko fun ni pa ye de wo tree bi di gwa abayo so na enya so betwa wo bo mpa ye say wo be abayo no declare just walk can some go about so I walk by saying to feel home no to feel another say a man for day about so na man for day echo ade course no mo sha te ko mo video le na course na no na ba no sha te ade ade no ne ni ewu ase da ko emu ga sister obi ama na so no pa cho so wo mu nya mu cho so na ni emu no wo mo video na u ba ko hye ni ewu die course ko se ne ko bi enu ye ba e chese ni amesa ade pata wo ade amamu. Leka, if I be a son of a... Are you alright or what? Are you alright? It's a seduction to you. Are you okay? Stop! The reason why the responsible... Stop it! Are you alright? Your way is seduction in the name of Jesus Christ. I decree from today I... Stop ignoring me! Listen to You're embarrassing me! You're embarrassing me! From Stop it today, now! the Lord said your way is seduction to you. If I be a servant of God, you will remove this cloth and your wedding. Stop hitting me! Kneel down. In the name of Jesus Christ, kneel down. You will not wear this kind of clothes anymore. Any power. I want to tell you, the reason why men are not coming around you, this government, is because you're wearing a seduction. From today, you will wear a reasonable clothes that bring reasonable to you. I rebuke marine power in your life in the name of Jesus Christ. I will give you money now. You will go and buy clothes in the name of Jesus Christ. I rebuke that spirit. I decree in the name of Jesus Christ. If I be a servant of God, today you will be liberated from every marine power. In Jesus' name. Ebusiafo mo awani akohu de koso na wo hwe no wo se efitiase na ase de meni egu no wo hu do enu wo pekwan edwane na nsu na se amanfo ni etwehye etu na ni enye na osofo no koso obo pai man ade a wo ye na man pa de ba se betre ba se wonu abrapo no awusesi ode fifie ode na mpa wo brapo no nya wo enko se sa awusesi na ode na ntino efitiase wo no elise also for the bonfire casting out my ring spirit in the account free moon who said as na okuku akoko na rewo as okoto also for cast one from okoto from agent pay no edi free also for no ewo na lewe no sika na also for the man so okoto atale nhye no ni a che say no no emu wonya ya katare mo she ni ko ni apni so a anase ni a ka won hye sa atade no anso no onim de control nti ena the man no eshe tatare na afi wenu no a wo so sika no emu na ni nia mu no ekosi ade ba ko na
Kwan ya nipa be ma no ho ansa na te say ye unti bi obedi a obehye nipa ni mu aba na ebibi o sha se maybe o sha short skirt o mu ni say asem bia o sha ya atale kititi bi kakra o fie no na mfe o mu so how bia anti kakra ka no ele bi ti si abonte a sabe amana nze na ti se chese amanfo pi a wo mo addresses scantily awon na mabonte bebre na prime imposer dia go set by spirit enu na air control se na be ye be ma amanfa hwe afi because e dey ra se no address wo bebe bi a won so nia wo hyeso na ni bo wo so a be the comment do be ni se onu enye bibi na e go bi ti de o pevi point no ne ebe o na se di o be so no ye nti no be go se no sa no wo be mu be ti ababo ma na nti ababo ma te mema dudo na no no me edi ehia wo be na so na se serious boyfriend pass away the catchman na se we your be mo person worry na se ebi eni ho efa emo nti hu be nya se za social media na same breast na aba amanfo ye no ememu no mfom adwe enkoso eni ntum se o ma ba obi aye no le be social media nti aye normal because sha fi wonu na ebi awadwe o e bia ja hu foni o de beto ni Instagram page amanfo like na se ebi awadwe wo so be likes ni bi wo be se amanfo ni utum nti na se wo so ahyemse na wo de nam no say normal na so na se de teach no bone and teach ti no e ebusiafo de ko bie no na me de abesomo wo videos wo so kakra betimi akafa ensem no we de enjoy so kra bo motia nature wadwen efa wo wo your comment section wo na bi wo no bo motia na share video we on all the social media platforms follow Too Much GH wo Instagram Twitter so @TooMuchGH _ Facebook so Too Much GH na ebisafo who follow ni ana say who leave comment your social media handles no so one na wa subscribe ebiemo so to this channel it say Too Much GH dey on the public break the mama foot so wom our papa nti bo mo dia na subscribe to your channel muni aba na dey dey so mo media na ama ogusu ana me aduma ibi dey share bi makobia